سورة العنكبوت آية بنا الكلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. دي كارثو هجرية باكلة أني كمناني أني بناني أني وورو شهر ربيع الثاني من هجرية سانكالو سبنا بيسويني otile tannade miladi nasaraw ka jate ba fulani mugani nani sankalo tanna bisunye watani sabana ambe dawra bu masjid raja ambo kono. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا إلى آخر الآيات. هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين من تعلم مني على يغشي مشركولا في اتخاذهم آلهة من دون الله. ni mushriku ye bato fengore muna kafara alaka yarjuna nisrahum wa rijghahum nuba jigi ku ka bato fengu deme ku ka bato fengu sheku garjabe wa yatamassakuna bihim fi sada'id ubem minalike nu ka bato fengu nye gele ya wakatula ko gele wakatula وبين من لكنو كبتو فين كتلو ولا فهم في ذلك كبيت العنكبوت في دافه ووهنه. هو المشركو نلا هلا وبين نلا هلا منا وبكم ده كود دالين دالك سو أكل فلا فليس في أيدي هؤلاء من آلهتهم. awani mushrikin foitu bolo ukabbato femmunu furu belote foitu bolo illa kaman yatamassaku bi baitil ankabuti kam misali yabe ko min mo min ko ebe dale dalan kasomina ko ebi yere nafana dale dala kaso ni e yode mina kuibo ke soye sobe bolo soti bolo فإنه لا يجدي عنه شيئا. دالا أكاسوي أتفوي دنيا إما ni ekoibo mina koko shode ateshika foinya ima. Mushriku fana udelelon fule ukabbato femunu na fule ku kabbato femunu bato kafara alaka
ka deme ñini fe ka garjagali ñini fe fen tulu fana bolo cogo kelen de la abe komi ni koy be dala ka soke ka soye ate se ki kisi nene ma ate se ki kisi kalaya ma ate se ki kisi fiñe ma ate se ki kisi sanji ma foyi tuy bolo cogo mi de musiriki fana ka bato fen minali ka bato ka farala ka foyi ta bolo falaw alimu haja li hala lama ittakhadhu min duni llahi awliya ni mushriku tunye ni la halato utuntu ka bato fen mina ku bato ka farala ka utuntake nu tunye ni famu ka fo ba ke ka bato fen munun bato ka farala ka foyi tu bolo nu tunye ni ndo uto ka bato fen mina ku ke bisi nyoy ku bato وحاجة بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله من مشرك منو فلنية نونو نسلامك لا هلا بورا يغنقرو سلاما من المؤمنية على الدسكون على دتاي وهو ما ذلك يهشن الأمل في اتباع الشرع كافرك نا دسكون على تاي أباك باراو نيكاتو سرياكو فإنه متمسك بالعروة الوثقى نسلام مؤمن سكون جروب نمبولو دانا يبي جروب منك لا انفصام لها جروب من ناتي تيجي لقوتها وثباتها أكا جريا قصو أنا أكا ثباتي قصو ودا لكم مثل الذين أقوم مغوم مثاليا اتخذوا من دون الله أولياء منو يبطو في ورو بطو كفر علىك ube ka bato firon maru bato ka alaka bato toye ukam misaliya fiongore bato lila ka faralaka ka masal ankabuti abe komi dala itagajita bayita na fana yeso mina yereye donc aka so inte sika foy nyama wa inna awhana albuyuti la baytul ankabuti awa so min kala fulendo kateme so beka dala ka so dedo so min lam fulendo kateme so beka le ka so indedo law kanu yalamun ni mushriku tunyan nindo utu kabbato fe umbato utu bato ka farala ka bada no tunyado ku kabbato fe umbato ka farala ka abe komi dala ka so ni nafata la chogomi no tunye odo utu mina fu bato ka farala ka وكو ثم قال تعالى متوئدا لمن أبدا خيره وأشرك به وكو في ألا يفونا بكنكاري دا مغوية منو يفهم وربطو كفرالك كبوا مشركيك أنه تعالى يعلم ما هم عليه من الأعمال ألا كوكو ببارا باركا فالي بابي دوري ويعلم ما يشركون به من الأنداد ube bato fe munum bato kafara alaka ko ale ala bwado wa sayajihim wasifahum innahu hakimu alim ewa ala busara ube man kutum min kala busara lade ala ye kodo masale ya sare odiya to ala ko inna allah ako ala ya law ma yad'una min dunihim min shay mushriku baki ka fi'u fi wala kafara alaka ubaki ka fi'u fi bato kafara alaka ne ala babedo وهو العزيز على دي شيء مساي على حكيم على دي كيري تغلاي ابو كبتو فين بتو لي كلام دي ابو كم مشرك يا كلام ابو سرابيلا على دي سفنا كيري دومبغادو كيري تغبغادو ناي كيري من تغ تشوم نكاكا اوتو ديلا وكفي على كو وتلك الامثال اكون نونون دي يتالني ندرب هل الناس تعلمون نين على بوغوشي مغوي وما يعقلها الا لعالمون من مغشيتين تعلمون فامو يدوني كباوتي قرانا كتعلمون ني قرانا كتعلم الله عبد الرحمن الصادي بافو تشومي تعلم طالب قرانا كونو ابي الا يا بغوشي فيمبا دولي نوفي تعلم نونون چاما يردلولم به مشركيا دل على به مشركا دل تعلم غوشي wala wodi ya tola ko mo sutu famu ni doni ke bagawte ni mo mi nyi qur'ana katale munun fulen ni nu yu famu titri bade bala daraja bade bala abika famu ni ka doni de ira parce que dolo lembe fe mbawde la
qur'ana katale undelo lembe femba undela wayatu bun kasir ko ay وما يفهمها ويتدبرها إلا الراشقون في العلم المتدلون منه أكم وشيتنين تالين نونو فامو كو تغشي فو مغمونو سبتلا دوني لا أني مغمونو فارا دوني لا مغمونو سبتلا دوني لا مغمونو فارا دوني لا أولو دبنين تاليو فامو قرنا كتاليو parce que udilelum be femba udela minye tawhidi yoro ani musrika yoro wani amri ibn murrata qala amr ibn murrata anana kabwa bulako ma mararitu bi ayatin min kitabillah la arifuha illa ahjanani lianni samaitu Allah ta'ala yaqulu wa tilka al amsal nadribuha lin nas wa ma yaqiluha illa li alimun ni amuri ibn murrata ako alema teme qur'ana aya sila qur'ana aya minna temenaka ama qur'ana aya in korodo ama famu ko alebe dusukashi ko alema teme aya sila aya minne alema sheko waya do fo alebe dusukashi ko paskale ya me alama ala ba fo وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا لعالمون ala ko ninde talewunye ninne ala bu gosi hada madawna mo shitu faamu ni doni ke bagote wala na letta mina qur'ana ka tale min kana ma faamu be dusu kasi parce que ba jate mina kayire mina sisa nete doni ke bagay parce que ala ko mo shitu faamu ni doni ke bagote wodi ato nalema aya min faamu doro abe dusu kasi خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة على بافوان مسمى قرطالين ونابان كباريا كابو أكشيبا يما أكشيبا يمن كبو كسبه أنه خلق السماوات والأرض بالحق وعلي على ko ale sankaba wolon fulani duguma kolon fulat dani cinyade yani la ala wajhi li abasi wallaybi ko amu da tilonke kamade donni tilonke sankaba wolon fulani duguma kolon fulama da ulu kama udara koppa dode kama ora to ala ko khalaqa Allahu samawati wal arda bil haqqi ala ko ale ala yesan kama wolon fulada ani dugma kolon fulan ni cinyade inna fi jalika layatan lil mu'minina taman shebo wala mu'minu ye mana san kama wolon fulada ni ani dugma kolon fulada dali adoye de taman shede do ka ala kam masaya yirila ko minana ya ana aya wurela huwa alladhi khalaqa as-sab'a samawati wa min al-ardi mislahunna يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما آية ورلا لكو قالي على سانك بولون فلادا أني دغما كولو أورون فلا يادا على كو بيجي أوني نيغونچه أكوني مونيه pour akado ko ala be fembelo ko pour akado ko ala be se fembela akado fana ko ala ka doni be fembela be fembedo donc wodi ato koya la ayata lil mu'minina sanka bawlon fula ani duguma ko lolon fula ala yuda cinyade kama umada tilonke kama wodi ato ko ta manshe bola mu'mini kelen kelebe nube ala ka kele banjayre la ko ala kelen pewde kanka bodo kele afulana sanka bawlon fula duguma ko lolon fula adda kunye munyona na aya wore kono suratu taha kono li tujja kullu nafs bima tasha sanka bolon fulani duguma kulon fulada ko umadda
tilonke kama de ani don kama de udara cinya de kama udara mun kama litujuja kullu nafs bima tasha pour ka hada maden kelen kele sarani ka baraketai femba de benin sankabalon fula dali numa kolon fula min fula ninye nala yudda ebu balo uni nyogonche ko ba do ba no fe aka ko ba do ye munye uda kunye munye mumba ko fe pour ka besarani ka ketai aya wore kunala ko liyajzi alladhina asaw bima amilu wajzi alladhina ahsanu bil husna sankabalon fula duma kolon fula da kunye munye pour ka mogo sara mogo mununye bara jugu ke una saranu ka bara jugu ye wajzi alladhina ahsanu bil husna mogo munun fana ye bara nyuma ke una sara ka bara nyuma wala ودي أتولك إن في ذلك الآيات للمؤمنين أي دلالة واضحة دليل جيل بنوننا على أنه تعالى المتفرد بالخلق والتدبير والإلهية تامنشن دليل جيل بنوننا مؤمنين تامنشن دليل من بايرنا كو على كلمة بيو دي ذلك على كلمة بيو دي بكون ينابو بطوي على كلمة بيو دي تاي sankabolon fana duma kolon fura dalibo o yiranna taman shedo mumini kelen kele ka yirela ko ala kelen pew de yedalike ala kelen pew de be kun yanabo ala kelen pew bato kanka ke ode bato manka ke fengure ni alete summa qala taala o ko fi ala ko masamin kortalendo amiran rasulahu wal mu'minin na ba ka ciden nyamariya anu mu'minun بتلاوة القرآن كو أنك قرآن كلا وهو قراءته وإبلاغه للناس قرآن كلا يموني أي ركا قرآن كلا كبارك ناي كلاش مغوما ورطلق أتلوا ما أوهي إليك من الكتاب أكو تشيد ما فين كلا ني كتاب من وهو كنايما أكلا sanan katemeni yorola abdurrahman sadi ako qur'ana ya amuru taala bitilawati wahyihi abdurrahman sadi ko akat tawsir ko taysirul karimur rahman fi tawsir kalamul mannan akon ayat tawsir la ya amuru taala ko ala ye nyamaralike masamin koro taale no bitilawati wahyihi wa tanzilihi ko anka ka wahaw kala أنا كجيكي في من يقرأنا يقوان كلا وهو حاجة الكتاب العظيم ناكو أنكا كوهو كلا أنا كجيكي في أنكا كلا أكو أينين كتاب باين دي قرآن ومعنى تلاوته اتباعه أكو قرآن كلا لنيني موني كتوكو قرآن كو بمثال ما يأمر به Qur'ana kala akol la nyine ya munye ni ala ko anka Qur'ana kala la nyine munye ya ako katugo Qur'ana yi nyamra ni minye ikake wa sinabi ma yanha anhu Qur'ana yi bali minna ikatoy wal ihtidai bi haja wal ihtidai bi hudahu anika kandani Qur'ana ka kanda shirawe wa tasdiq akhbarahu anika Qur'ana ka kibar yauciya tigiya وتدبر معانيه أنيك قرآنك مانو تغشي وتلاوة ألفاظه أنيك قرآنك كمو يرفنا يقول لفظون قرآنك كمو أكاكولون يقول يرفنا كلا فصار تلاوة لفظه جيء والمعنى وبعده وشيسا كقرآنك كلو كلا ويك قرآنك كلا لمانا دوديه أي قرآن كمالني تيجي ومانا تيجي دودو أكم مانا دودو أكقولو كلالي وإذا كان هذا مانا تلاوة الكتاب بنين كيراني قرآن كلا ينين سيسا كتوغو قرآن كو أي نعمرين مين يكو كي أي فتانيا كبو مين نكو توي كاكانداني أكاكاندا شراوي كاكقولو يري كلا ewa innenka ni qur'ana kalan kera ninde kan nin be fara nyogonka ni ninde kera qur'ana kalani alima anna iqamatu din kulluhu dakhilatu fi tilawati alkitab donc ko sisa abena adonna
كفو كو دينا بي أبد دونم بي قرآن كالالي كنو دينا بي كدوني دينا بي وبيبي دو قرآن كالالي كنو سيسا فيكون قوله أكاكما مناكو وأقيم الصلاة من باب أتف القاس على الأمن قرآن كالالي كفناكو سيسا يسالي جو وبك سيسا كفن كريكر لنتا كابلا في انغروباني لنكا parce que salli yere be do qur'ana kala in kono nan ko qur'ana kala yede katugu qur'ana ko ayi nyamra ni minya ka ke ayi fatanya ka bu mina ka toy ka kandana ka kanda sirai salli be yo kono be salli te yo kono salli bo kono parce que qur'ana kala mbe ke sisa dina dina joli be do qur'ana kala li kono sisa donc na ye salli fo ka faraka comme salli kabbo fa salli ye fembaye nyamaro kauna ayo krekereya ka sagi ko fo sino abido qur'ana kala in kono dramani ni tawsiri ni chogola on balmo qur'ana kala aw ayni ew bon kasiru fana ye mun fo awuya ako qur'ana kala nyede ka kala kala she muuma anyo do ale fana tala wala balmo la budda qur'ana kalante ko aka harafu doro durusilembe kunna wodi ato Sheikh Salih Fawzani ko akoni mugo minye barake ni Qur'ana ye ko de to ko Qur'ana dunke har ni kunfinde do na ma Qur'ana kala wodi to ko Qur'ana dunke bul qaymu fana ko ako Qur'ana dunke ya ye munye munum be barake ni Qur'ana ye uye Qur'ana do ube barake nay Qur'ana yu nyamar ni minyo baka yu fatanya ka bo minna o ba toy akon nundo to ko qur'ana dunke har na ya soro qur'ana durusilen tu kuna akon men ni qur'ana mugomi e ma barake ni qur'ana yi nyamran min yitake ayi bani minna ita toy ako ete qur'ana dunke har na ya soro qur'ana be e kunna ibake ka qur'ana kala kaka harafun na tu kujo kutile komi binye kala de ete jatu ko qur'ana dunke balma qur'ana ye fembaye adurusili ye fembaye ka demsenu la kala la fembado me ambe min fo jamana yinye mugo kana to qur'ana durusi ndoro la de uka aqida la kala mugo la demsenu ka aqida kala de ni demsenu ma aqida kala ni qur'ana durusi ni qur'ana do min fule ni nye to ka jode de to ka je qur'ana ye fembaye de men ni qur'ana bi kunna nima aqida kala ibe bamuru taki ba faga ka kafiriya ibe bamuru taki fa faga ka kafiriya nima aqida fam munum be aslama faga nasisa ado qur'ana bu kunna mumbu bla har qawarijo fule munum bora ali kofe ka ali faga cide nyafo ako shebo ma aku be qur'ana kala chogo me awte sika qur'ana kala o chogola mi ukakala ateteme ukan koloinka ukakkurana durusirinu kurana kala atedemu ukan kolonka wala to bun khaymu ko ako khawariju fule uye kurana kala kudo ako muye aya nunun ni kolon nunun famu chogola famu chogo mi ni famu chogo nyumante wala fo aqida kala mu demisenu la de Qur'ana kala indoro we Qur'ana durusin ubese ka harafuna ta chogola fo demishenun ka aqida kala de sino Qur'ana kalambaga labam be laba Qur'ana kalambaga ngana ni ama aqida kala abel laba ka ke munye ka mugo kafiriya ku faga ku joribo ka Qur'ana ta kun ewa hadisan nanu la fana hadisan na huje fata buriyamani bolo ako dondo la chiden ko innama ataqawwaf alaykum rajulu qara alquran chiden ko mbawu sirani ani mugomi ayo qur'ana kala hatta ija uriati bahajatuhu alayhi fo qur'ana noro yera atigila ayo qur'ana kala ka famu fo qur'ana noro yera la qur'ana kala nte wotede akala na ka famu yere de fo qur'ana noro yera la kumfite wa kana irida lil islami aka ko folola atumbe islamiya deme fana abenyo nike ka bo islamiya ka be islamiya deme qayyarahu ila ma sha Allah
me aka qur'ana kalanya yelema kata fenna femmi ni ala ya okanu oka yelema ka qur'ana kalanya yelema kata fendoma fan salaga minhu abusra kabo aka qur'ana kalana wana bajahu wara jahrihi ayaka qur'ana kala aya fila kofe wasala jarihi bi sayfi awulila ashiginyogo kamani bamuriye waramahu bishriki aya ka shiginyogo bilani mushrikiya ko mushrikiya do kafiri do aya faqa qala qultu ya nabiy allah uje fata ko ale ko kide manina ko ala kan nabiyuma ayyuhuma awla bishriki almarmi amurami bo akon nunu fulala shela jonni mushrikiya kaka minye mogo bilani mushrikiya uba ye mushrikiya bila minka nunu fulala jonni mushrikiya kaka minye mushrikiya like ode ni mushrikiya kaka wa uba ye minke mushrikiya ode ni mushrikiya kaka nunu fulala jonni mushrikiya kaka qala chiden ko bal rami ako minye mogo mushrikiya de akode mushrikiya kaka katema ye mushrikiya minye mogo inke mushrikiya de asiginyo ke mushrikiya de chiden ko de ni mushrikiya kaka kateme alaye minke mushrikiya ni hadisa bi ibn hibban kono sheikh albani ya sahafi silsilati hadisi sahiha aw yenni mogo jumambora siginyo kama ka kafiriya ka bamurta ka faga chiden ko qur'ana kalamba ngana ni hadisa ibn hibban kono qur'ana kalamba ngana aye qur'ana kalaka do fo noro yerala fo abe islamiya defa ne tellement que ni aqida doni te findo ya yelema kabo ka qur'ana kalain ka boso kabo qur'ana kalain na ka qur'ana kalain fila kofe ka bamurta shiginyo kama ka shiginyo ke mushrike ka faga aqida te donc qur'ana kalan sempulu te de fo aqidan de kakala demisenula ni aqida makala demisenula qur'ana kala sempulu na harafu jole min fulani nye e ode yato karamo bado ko ale della ka salli al-imami do kofe ko salli kelena al-imami qira'atul ashra kalan chogo tay al-imami ba bedo ko salli kele na beseka salli kele abeseka kalan chogo shegi beke salli kelena ko salli al-imami do kofa yoke me ko salli banne ko alay al-imami nyinin ka gidani tawhid la ko ama al-imami suro foye na bake kaka mo bila mushrika ka doro kaka mo bila mushrika ka doro ka soro kalan shegin kalan chogo tayimbe ba kunna o mbalmo kaburu har kaburu batola ufleke mo munumbe bila mo unye kata kantigeli ke kaburula kata wuri bila kaburuka kata sujuru be kaburula ka fo beki kan ngani asiri kaburu tigi be beka hamina ko nyana bo qur'ana durusi bagaw bulaw qur'ana durusi bagaw chaman de be no be bila mo nyen ko sugu kelila wala mbalmo qur'ana kalante ko kallafutu ndoro kala de abdurrahman sadi ye qur'ana kala info chogomi qur'ana kala utulu ma uhiya ilayka amana e bujumaye katugo qur'ana ko qur'ana nyamare ni minye kake qur'ana ibali minna ka toy ka kandani qur'ana ka kanda shirai o ko fe ka kolonje fana kala ka famu ko kala nin qur'ana kala la nyine ne ibe ni mbede fara nyogonka me la nyine te ka kolo ndoro durusi ko kala la nyine to yede la nyine de ka kala ka tuga ko bun ka siri ko la nyine ka kala ka mugo wele kata makala she mugo ma qur'ana kala yen ni de mbalmo qur'ana kala mi ni alabe nyamare yake nay wodi atonde la ka fo yanko ibnu seminu ko ako salafu ka qur'ana durusi ni qur'ana hafiju ani anka sisan ka qur'ana hafiju ka janyoma de salafu ka qur'ana hafiju ka qur'ana durusi ani aqida ni mana ni tawsiri ni ke wale de be nyogon fe me anta qur'ana fule mugo kunna ba ka harafu jo komi biye kala me ite qur'ana no shiyala ala kan kisala kan tanga wa qimi salata salli nati a chogola inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari ikado salli ka hada maden to ni ba ke ka salli bi iddusukunye katare abe dusukun dila katare abe dusukun noro katare abe laba ka munke abe laba kike mugoye
nabi fatanya kabo ko juguma ko ce jugu fa hasa yede bara jugu munun ce ka jugu jene yaw gorjigena na nyugonaw dolomi na nyugonaw donc fa hasa ye ode ka hada maden to ni ba ke ka salli wakati lube salli nata chogola salli bi dilade abi Allah nya siranya de dima abi diskun dilade ka ke sababu ki fatanya kabo ko ce jugun keluma wal munkar ani ko konew junubo baw ko konew ko ce jugu baw salli joli be ke sababu ka mo bali wala ani ko konew wala zikrullahi akbar awa ala ko suma min be salli na o de ka boni fembe do ya tawsiri nin jogola do ko wala zikrullahi akbar awa ala ko suma min fana be fo ni hari salli kono nate o fana de kabbo katemi hari sallinka do ya tawsiri nin jogola tawsiri fula de bala yani bunkasiri ko anna salata tastamilu ala shay'ain ala tarkil fawahish wal munkarat bunkasiri ko ni aya yayira ko salli keli fen fula de ba kono kada maden to ibake ka salli bena na chogola fen fula ba kono ka ke sababu ika ko ce jugu toye junubu ce jugu iku ulu toye ani ko kone ube ulu toye ay inna mawjubataha tahmilu ala tarki jalika mana kito ni ba ke ka dume salli ka doro salli ka dume li ibe dume salli ka ke doro abi bali nonu de ma la nyini yede ko ni mo mi nye salli ni mo mi be salli te ko konen ke ite kollan kolon ke ay la nyini to yede mana kito salli la dume le be salli ka salli be alanya siranya de jidi kata abi duskun noro kata de abi dira kata de abi duskun dila kata de allaba abi ke abi munkila abi ke sababu de fuimo fenye ko chojuguni kollan ko le ba toy la nyini ninde ودت قال أبو الآلية في قوله أبو الآلية كو ننكما لا إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أكو صلي بهذا مدين بالي كو كونو ما كو تشجو ماني كو كونو قال إن الصلاة فيها ثلاث قسال أبو الآلية كو أكو فين سبب صلي كونو فكل صلاة لا يكون فيها شيء من هذه القلال فليست بصلاة ako salli fule fen saba de be salli kono ako salli ni o fen saba masura kono o te salli fen saba de be salli kono salli ni o fen saba masuro salli min kono o te salli fole ye munye al ikhlas bisun kalasi fulanna wal khashyatu ala yansiranya sabana wa zikrullahi ala kusuma nin fen saba de be salli kono mogo ka salli ni nin fen saba ma ya kono sallite ebe salli dusukuma kala shalaye sallite eba ke ka salli kono nana israelente alanye ka salli kono sallite eba ke ka salli ala ko sumate salli min kono sallite fal ighlas ya'muruhu bil ma'ruf awa dusukun kala shi min be soro ibolo sallila ika dusun kala shi bi nyamra ni ko nyuma unkeliye wali khashiyatu tanhahu anil munkari ika salli kono na lanya siranya min be salli kono na o fana bi bale kabo ko kone unma wa zikrullahi alquran ya'muruhu wa yanhahu ala kusuma min be salli kono ye qur'ana bi nyamariya de qur'ana bi fatanya de salli nin fen sabale وقال ابن أون الأنصاري ابن أون الأنصاري كو إذا كنت في صلاة فأنت في معروف أقول نيبي صلي كنو أقول بي كنو من دي كنو وقال حججتك أن الفحشاء والمنكر بس كي صلي كرا سببو كي منا كبو كو تشجون كلمة نكو كونو والذي أنت فيه من ذكر الله أكبر أو إبي على قسم من فنلا صلي كنو وفنا كبو كتم هاري صلي نيرك نيا توسيري دوي قال عدد من أهل العلم في قوله تعالى منكسر كدوني كبا جاتو دوكو أو على كمين توسيري ولا ذكر الله أكبر قالوا ولا ذكر الله لعباده
إذا ذكروه أكبر من ذكرهم إياه ويرى يتوسر فلانا من فوق أقول دوكو ko jon ni awuye ala ko suma nate sallila naye ala ko suma ewa ala fana baw ka ko suma le minke wode kabo katima ubi ala ko suma minke ko do ko la jikrul akbar mana yeninde anni abdullah ibn rabi'ata qala li ibn abbas abdullah ibn rabi'a ko ibn abbas ko alema hal tadri ma qawluhu ta'ala wala jikrullah akbar ibn abbas ko abdullah ibn rabi'ata ma ako yala alaka kumai wala zikrullah akbar riba an akordowa qala qultu nam min abdullah ibn rabi'a ko alaikum qala fama huwa ibn abbas ko akore munye qultu tasbih wa tahmid wa takbir fi salati wa qira'ati alquran wa nahwi jalika ako aleko wala zikrullah akbar la nyine munye subhanallah fo alhamdulillah fo kabaru fo ani ewa salli kono ani qur'ana kalam min be salli kono ulu fana kabbo kateme hari salli nyereka ko ale konni allah nyini yenninde qala laqad qulta qawlan ajaban buna bas ko ma akoye kuma fo kuma min kaba kolendo wama huwa kajalika me aya inte o chokola walakinahu inma yaqulu akum me aya la nyine munyala kode ذكر الله إياكم عندما أمر به ونهى عنه إذا ذكرتموه أكبر من ذكركم إياه أكو آية لا ينيدي ذكر الله إياكم ألك قسمة كتأوما عندما أمر به ونهى عنه manani ala yawu nyamarani minye na yake ala yawu bali minna ayatoy ija jakarutumuhu ukufi naye ala kusuma akbaru min jikirukum iyahu manani ala yawu nyamarani minye kawbrani minye ayawu nyamarani ala kusuma minye nayo wala kusuma ke kala kusuma bo ala fana be kusuma min kyawula uka kusuma min ko kabbo katema uka ala kusuma ka ayat tawsini me ala kulli hali tawsir fulade be ayana folo ye munye wala zikrullahi akbar ala kusuma munum be salli kono ibe subhanallahi mu fo munum be salli kono tahmidu munum be salli kono allah akbar munum be salli kono qur'ana kala munum be salli kono ulu fana kabbo katema hari salli nyereka do ya tawsir ninya do ko ay wala zikrullahi akbar salli fana ni te hari salli fana kono ni be awbe ala kusuma munun ke har ni salli kono nante ni salli kono nate abe ala kusuma munun ke ulu fana kabbo katem har sallika me nye tawsir kala waru ka muhaqqiqina ka tawsirun ewa koroshi komi bunu seminu nonu ako okuma sahalente ako pasike jikru sempulu nute salli kono o tese ka bonya katem sallika jikiru sempulu nite salli kono o tese ka bonya kateme sallika o man boni salliye donc ako kuma la nyine munye ala kosuma munum be salli kono de o fana kabbo kateme hari salli nyere ala kosuma munum be salli kono fembaw de do ala kosuma munum be salli kono ulu fana de ye fembaw no kabbo kateme fembeka la nyine yeninde aha ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون آية لبا ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أبي بارا بارك على بابيرو وكفي لكم ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن قال قتادة وخير واحد قتادة كو أني هرني مغكلين تدوني كبغولا هذه الآية منسوخة بآية السيف كوني آية سراني بامرو آية مانا آية مننا نكن يامرلك نجهروية كو يني آية توشي
ولم يبقى معه مجادلة وإنما هو الإسلام أو الجزية أو السيف ولا قتادة نمغمون ينفو ولكن آيات ساكنا كتاب دونكو كما نغنيا ni kuma nyogonya akanu kuma nyogono la tujadilu ahli alkitab illa billati ahsan akana kitabe dunkew kuma nyogonya fo kuma nyogonya min kani ko a jahadu ayayin nin tuse ko sisa kitabe dunkew mimba annuche una silamiya ube una nisongo dama ube bamuru qatada tu yenin foni mugobero وقال آخرون من توسير كلا ورد دون كبغ وروكو بل هي باقية محكمة وكو آيي أكاكيري بانوليلا محكمة دولا ما توسير أكاكيري باتوكوديلا أتوسير انتدى لمن أراد الاستبصار منهم في الدين ni آيي ما توسير أبي جونكا ni kitabe dunke min ba fe ka dina nyini ni kitabe dunke min ye cinya nyini nay fa yujadilu billati hiya ahsanu ambo o kuma nyogonya ni kuma nyogonya chogo min kanyi liyakuna anza fihi pour onake sababu ona fenyama ona fenya kama qala taala akon nimbe komini ala ko masamin korta lendo udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawjati al hasanati ni ala ko welelike kati tigi ala kasirama ni kodo nye hikmaye ani wajuli chogonyuma wa qala ta'ala li Musa wa Haruna ala ko Musa ni Haruna ma hina ba'asahuma ila fir'auna tumami ayuchi kata fir'auna ma faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yaghsha alakum Musa ni Haruna ma ayuchi kata Firauna ma awa akunna fulatara afula kafo Firauna afula ka kuma nogo ayode fe Firauna ede adola anatashi ube anasiralanye wala ko wala aye matuse de ko aye mbe kitabe dunke jumanka kitabe dunke minana namma ale ba fe kacinya de nyini aba fe kacinya de do ante geleya yira ola ambe noya yira ola de ambo kuma nyogonya de adabu kono jogo nyuman kono kuma nogoma kono hikima kono adola anakanda ko aye lanyini ode tumam Abdurrahman Shadi ayen aya fana tawsira ko yene hatta la am mujadalati ahli alkitabi ija kanat min khairi bashirati min almujadili ako ala yambali an kana kitabe dunke kuma nyogonya fo kuma nyogonya ni abeke ni mugo de bake ka kuma nyogonya ke mugo min ni doni te ebolo ija kanat min khairi basirati min almujadil ala yambali an kana kitabe dunke kuma nyogonya na ya suru min ba fe ka kuma kitabe dunke kuma nyogonya ni ka kuma nyogonya na te donika e kanake au بغير قائدة مردية وبني إكا كما نيغونيا بغلسيرون قائدة وكا قائدة منو سلامية سريع مجينوية إتاكني أدبوية إتاكني جغنيماي إتاكني نغوياي إتاكني دليلاي على يأدب بالي كان كتاب الدنك كما نيغونيا ولا يجادلوا إلا بالتي هي أحسن أو أكو هاري نمبو كما نيغونيا فنا أنكني كما نيغونيا فو كما نيغونيا من أتشوكو كاني bihusunu liquluqi walutufi kuma nyogonya inkake jogo nyuman kono akake noya kono akake hinna kono walini likalam akake kuma nogoma akake ni kuma nogoye wa da'watu ila alhaq wa tahsinihi akake ika ako kitabe dunke wole kata cinya de makka cinya nye ka cinya kanye anya koro ka cinya masira anya koro ورد أن الباطل وتهجينه بأقرب الطريق موصول إلى ذلك أو إيكا أبالي كابو بل ويوا كوجو من بابولو غالو من بابولو إيكا بالي كابو غالو ينفنانا أو كغالو ينفنا تشيجو يا أنيو كورو نسيرا سروما من نابسة كفام
وألا يكون القصد منها مجرد المجادلة أوا إمين بكتاب الدنك كما نغنى فنا إكال لنيني كانك كما نغنى يندرون يدي والمخالبة كما كاك كما مغود دماي كما نغنى كما مغود دماي والمخالبة أوا أني أوا نغو أوا المخالبة بمبنانكا أني نغنى kake aka ñogonda pour kake ni ñogon keñe akana kene oye ñogon keñe akana kene o fana de o hubbul uluwi ani akana kede e ba ke ka kitabe dunken kuma ñogonya e ba fe ka korota de suraka kuma ñogonya kana kene na linu ñunu bal yakunu al qasr bayanu li haqqi wa hidayatu li khalqi e kala ñini kake kitabe dunken nunun ka kuma ñogonya la ikalla ñini kake katiya de bange ani kaddam fe kanda illa man jalama min ahli alkitab awa funni kitabe dunka min kera tonyali kalaisa bi an jahara min qasidihi wa halihi ni abangiranye komi na bangiranye ale kalla ñini ana kalla hala abangiranye annahu la iradata lahu fil haqqi min kalla hala ni akakko bang la ñini bangiranye ka fo nin kitabe dunka min fulay ننتجي يعني نايدا وإنما يجادل على وجه المسابقة المسقبة ننتا يدي أكاكما نغنى يدي من كان كولونشي دي درو مسقبة المسقبة أليتا يدي من كانشي والمخالبة أن نغن كني نانيا نندو كتابة دونك منا فهذا لا فائدة في جداله أو أنك كما يغنى فايدة تالا لأن المقصود منها الدائم بس كما يغنى لنيني موني وتي على لكبا على فامونا دونك كتابة دونك نمين بيتشنيا نيني أمبا كما يغنى ني أدابوني جغنى ما يكاتشنيا يرالا منا دونا منا نيتشنيا نيني نتي ميني سا وكا كما يغنى توي uno kana do kumala ala fule ko fana de banganye ni ayaw kono ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن دونك على قوله تعالى إلا الذين جلموا منهم على كنا كتاب دونك كما نيغونيا فو كما نيغونيا منا أتشكاني أنيا أتشكو عبد الرحمن صادق التوسير لا إلا الذين جلموا منهم فوني كتاب دونك من كيرات تونيالي منهم كيرات تونيالي كلاوية كتاب دونك ولا أي هادوا عن وجه الحق وأمن عن واده المحجة ni kitabe dunke min sisa ni ale jengena kabo cinyade ma aya nya fiye kabo de la jelema wa anadu wa kabaru uyakanna gele yake uyu yere bonya fahina yiji yantakhilu min aljidali ila jiladi donc nin kitabe dunke sugu tabe bokuma nyogonya la sabeta bugoli de la pamurukoni bugoli de ba le tanya na bosa ويقاتلون أم بنين كتاب الدنك سوء أمبو كلده بما يمنوهم ويردوهم أمبو كلده أو بما يمنوهم من بو بالي أني من بو أو أبغى بغى وبوكا كومنا كوبوكا ولو تابك كلده سيسا donc تمام عبد الرحمن ابن وشمين أكاد توسير لالبه توسير جلاليني أتومبو توسير أكاد كالاندوني jalalini tigi yelnin defo ni kitabe dunke min kera tonya kela sisa a o tabe bo kuma nyogonya la ube tabe ke bamuru de saka faka bo ako alaye fakalin defo yala fi ngurete ni fakalite wa mana misali la ni kitabe dunke min kera tonya le kela ale taye de sisa abe bo nyogon kuma nyogola amba fakade ube iba alaye katoy عليه كتوي على موفو أيا فقا على موفو متوسير كار بونكاسير فلك كود فويا عليه تابع بولي كما نيغونيا لا بيتا فقالي de la sisa ñogom bugoni kele debe ale tanya nabo min kera to nyali kele ne bunu semino ko o alama fon kolon so akoy lal ladina jalamu minhum ama fo fonni mo min kera to nyali kele wala aya toy ama fo fonni mo min kera to nyali kele wala ayo fa alama kelen fo ako ola ni kitabe dunke min kera kanna gele amba bara nyogonya ale kala halin chogo min kaka
nan yado nin fule ka bambanta kere aye kan nagila kere abanna ciyama de me fangate aw nan bese ka kele nan bese ka fa o fangate aw nan te sala mun beke ha ka ye ka toy otea ambale ka kuma nyogonya de ye ka toy kitabe dunke min banna ciyama akan nagerera cinya irala rabbanna me sheba nya ambese ka kele fojja ko ka sagi kana ciyama u bamba fo ambe mun ke wala kele de o taye wala nin fen fula de do ni kitabe dunke min kera to nyale kela e fo fen fula do la kele ni mogo de mogo min ni an sheba la fanga be salama wala fanga be salama nyemala abese ka kele ka sagi kana ciyama ja ko aba kele de ale tabe bo kuma nyonya be ke kele de fanga tanna kamin kele amba toy amba le ka kuma nyonya toy kanyere mabuama tuma bun kasir ye kele nyere fa ko ala ko laqad arsalna rusulana bil bayyinat ala ko ale ala ya ka ci da wunci ni della jele wunde wanjelna ma humul kitaba wal mizana ale ala ye kitabu jige ka faruka ani tilenya liyaquma an-nasu bil qisti pour mogo ka joni tilenya wanjelna li hadida ayat do kunye ni rode awa ne ala ye nege fana jigide fihi basun shadid nege basi bade bara kele bade ben negela mana nege dira nege nye munye ya bamuru chide fen fula de bubolo kitabu diru mat ani tilenya puru ka mugo jo tilenya ka ewa ala ye nege fana jirka bamuru fana de chide umade ni mi maso chinya mai kana gelera uni kele donc ale ko nin kitabe dunke sa ni min kera to nyele kele sa min be kele de ni aya koso ila qawlihi katala ka kumala inna allaha qawiyyu aziz qala jarir qala jabir umirna man qala fa kitaballahi an nadribahu bi sayf jabir ko ako anya maryara ala ya anya marya mugo na ye qur'ana soso anka gosini bamuriye qala mujahid ko إلا الذين جلموا منهم يعني أهل الحرب مجاهد كو إلا الذين جلموا منهم نجوني ما نكلب النكافر منونشي ومن متنا منهم من أداء الجيجات أني نكتاب دونك من بنا نكافر من بنا كنيسون وداما كلب الناچي donc ala kulli hal la ñini doro ala ko an kana kitabe dunke kuma ñogonya abdurrahman sari ko mogo juman balila uka kuma ñogonya la ado e mumbu kuma ñogonya folo e balila e kana kitabe dunke kuma ñogonya ni doni ti bolo tele e balila i kana kitabe dunke kuma ñogonya na te silamiya sariya ka qaida uka silamiya sariya jinani qaida mununya wala ni nunu masabatela e min ba kuma ñogonya ni nunu masabatela e kana kuma ñogonya la yibali kana kitabe kuma ñogonya kitabe dunke kuma ñogonya ni basira ti bolo ube ni awa kuma ñogonya ni aka sartu madda fayla awa sabana e munye e min be kitabe dunke kuma ñogonya ika kuma ñogonya ni awa ni jogo ñumande ani hinna ani nogoya kakika kuma wula ani ka wele kata cinya maka cinya nye anye koro ani ka bali kabo ewa kojugu maka kojugu chejugu ya anye koro ni delila wuya awa ikalla nyini kanake kuma mugu ndoro ane nyogon kenye ube nka asampela soro la nyini kanake uluye wala anyo famu ni ayala adabu mimbe kuma nyogonya le mujadala adabu mimbala ni nye kitabe dunka wuye awa mbalima har bidia mugo bo chogodela bidia mugo ni be do aka mujadala la ka soro doni bi bolo ika bidia mugo ka mujadala ke ni qaida u islamiya sariya jinani qaida mununya awa ka kene adabu ye aka kene adabu ye ani jogo nyuma ani kuma chogo nyuma ni bidia mugo min ni hari ewa ahli sunna wal jamaa ko wa tarkul qusumati wal jidal fi din nu ko min ye kele munye ani nyogon sama dinala an ko toy o ka toy o be ahli sunna wal jamaa ka usulu kono o tarikul jidal wal muqasamatu o be o tarikul muqasamatu wal jidal fi din
ñogon kele ani kuma sama sama wakati be dina la iko toye mais doni ke bawo ya sarahu bidiya mogo mi akera bidiya mogo chogo chogo na be ake kacinya de nyini karam mogo jugu do ya de ale fili ate cinya de don abake kacinya nyini ambo kuma nyogonya o bidiya mogo sugu ina be nyogon kuma nyogonya ni jogo nyuma yani ani adabu ya ani doniye ibe delila wirala ninde cinya ninye galo ninde cinya galo iba be prepare la te ka delila wuje ino be nyogon kuma nyogonya na ye delila wiye alhamdulillah na be cinya de nyina be kanda amen na nyado bida mo minna ko ninte cinya nyina na ide nin ko ni kunye hari na nana en nyina ka keso minna aw nana idala idala korobode ube anani bila mankan fude la ube abi bila abe nyogon kenye de la ani kele alla nyine te cinya nyine ye ino kana dokumala alusuno jamaka kambe ne bida mo sugude ma min te cinya nyine na kanna gelende do abe cinya do bambanti de do yere bonya bagade do cinya nyine na te ino kana dokumala anka karmo bawyo ode barake sunna ka karmo bawni alimami bawyo ode barake komi ibn Sirina nunu ani aba ayyuba shunkutiyani nunu ani imamuna maliki nunu uma soyni bida mo ka kuma o bida mo sugude do bambantiu do nana imamuna maliki ma dondon da akonne ba fenni ika kuma dina lade imamuna maliku amma ana la bayyinati min rabbi wa amma anta fasaku fazhabu ila saku misluka faqasimahu akon maliki ma nana an kan kuma dinaka a maliki ko ay akon nebe delila jelende kan ka dina la mbake ka fiyo fenke nebe delila jelende kan ka dina la mais sikalendo do ka dina la ta mo fe mi sikalemba ka dina la komi nyogo aka kuma kini nete kuma aba yuba sunkuti yani do nana ma awa kom ne ba fe ni ka kuma dina la kelima kuma kele ako wala nisfu kelima ako eni nete hari kelima tilancheke amaso ibn Sirina do nana ko mbafe ka qur'ana kalika ko ite qur'ana kalanika ko shegu qur'ana koni abla ko karoka mumbe qur'ana la ko ay ako bidia mugotia mbe sira akana ayayin kala chogola ka jenge kata fendo bilindu sukunkono nteso bo mogo ba fo chugodi ni ewa ni sarafu ka komunu fulene na ma franfansi e ba fo a ibn Sirina fane ningela yade ka qur'ana kali ka doro ibe se ko koni lamme me doni ke bawo ya prepare la tiga ulama wodi ya to anko aqida kitabun sarafu ka kuma fo kuta ulama wula ukol la nyine munye anana ko abe qur'ana kala ibn Sirina ka ama la nyini te ko abe qur'ana kala ka komi qur'ana kolo ka qur'ana kala ka tende la nyini yede ka qur'an aya do de kala ka puru na ba ke fujani delilai aka bidia dola atumbe ayin kala ka ni huja joli ni delila do de aka bidia dola ayin kalan kunte qur'ana kalan shempulu yede ayin kalan ku qur'ana kalan ku Ibn Sirina ka tumba fi ka aya do de kala ka qur'ana yoro de kala ka puru ko ke delila aka bidia dola kunti lame ite qur'ana kalan ne ka wala bidia mo ni cinya nyini na te kanna gelendo ina kana do kumala hari na yin nyini kan nyini kalimina na nani dala korobode o ube ki dala jijja ida kono ina kana kuma nyogonya afama ko eleni kuma tinnice meni mo mi cinya nyini nai wala ino be saka kuma ka cinya irala ni delaw ni majiduye aha wakati be kuma sera ha ni ala sunna sini ambe continue ala ayen ka inshallah سورة العنكبوت آية بنا بكلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن